Hocam. Kayka. Tüy. Kırgızistan'da orgup keleli dep ketip bartkam canım. Balдар götürüp deşti. Başını örtpöydü oturчу. Bileyim canım, barıp kelöreyinçi mi? Жок. Пожалуйста canım. Koy deyim Алтынбек. Hem barıp kelöreyinçi, Kırgızistan'da orgup deşkek bolot tamam. Болду. Barıp keleyinçi, pожалуйста. Жок. Давай, Kırgız elin, давай. Men sizlerimden, давай. Kırgız eli keng peynirden kereme tüceridin. Карл Шелби? Допустим. Ли и Кока, компания Фа. Алтынбек. Hocam. Ne oldu? İşteki. Ne? Erте үйленіп алған қайғырып отырсың. Çok canım. Ne gayet dolu otasın. Жеміне, именно мен алғанға қайғырып отырсың. Çok cindi olup çöğü. Жеміне, бывшайыңды естіп отырсың. Oy, çok ay canım. Ne alakadı mı? Кімді? Алтынбек, O үйленгеннен жашағандай. үйленгенден жашоо сонун баардыгы сонун порядок бүт бар, идеальный чики-пуки, армиядагыдай эле жашоо. Косяк кылдың, столовый наряд, пожалуйста. Ошон үчүн косяк кылбагыла да. Ölendim ben, emi cubayım, canım dadayım, şatlanamı.